India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kathan shite lammi ngi kalala banyo ya uslap ringkat ul-air bat kirho perthat neleli hagi sans ngi banwan yatho ka India Meteorological Department hakala sngi ublay. Kani kala banja na markajing be air kit slap na Bay of Bengal shakathan shite lammi ngi hapteng ka khatlai tarik hado ka khat santrik uyayong bat kajing lang u-air lang thari hagi benta sep ngi jang ka Assam bat kajaka bamarjan kala yatho. Hakaju kapor bon kijaka na kathan shate lammi ni kelayo yu uslap ubah nyaw sentimeter ta haki arp saw kenta balala hadu kapor trashiteng bejemen step jong kala sngi uble katkum kejingi thu lupa la kadaw bak Arunachal Pradesh kelayo ya uslap paraw haki bon kijaka hak sngi hat majai ka IMD kelaya thu baka Assam bat ka Meghalaya kila banyo yu uslap basu pedeng haki babon jaka ringkat bat uslap ba jingker ho perthat thaba lele bat bed air step kumbalai phau hadu saw phau kilometer haka shikenta haki katu bat ni kijaka kumju ru la ban slap praw haki katu kat ni kijaka jong ka Nagaland ka Manipur ka Mizoram bat ka Tripura.